Da li ste znali da možete da ispečete božanstvene kolače potpuno bez životinjskih proizvoda? Dobrodošli nazad na kanal. Danas pravimo veganske pistačje kolače sa belom biljnom čokoladom. Zapravo uz malo mašte može nastati nešto zaista posebno. Sada prelazimo na pripremu. Meko kokosovo ulje i pasta od urmi koje daju prirodnu slatkoću i divnu aromu. Prvo umutimo dok se lijepo ne povežu u jednu ličnu smesu. Zatim dodajemo akvafabu kao savršena veganska zamjena za jaje i ponovo mutimo dok ne dobijemo kremastu teksturu. Nakon toga umiješamo speltino brašno za nježnu strukturu testa, mlevene pistacije za wow efekat, soj i vaniliju. Testo će biti meko i malo masnije i to je potpuno u redu. Testo oblikujemo, uvijemo i ostavimo da se ohladi oko sat vremena. Kada se testo ohladi, po potrebi ga malo premesimo da se lakše razvalja. Razvijemo ga i kalupima vadimo oblike po želji. Pečemo na 180 stepeni oko 10 do 12 minuta bez ventilacije, tek toliko da ivice blago porumene. Zatim najvažniji dio, ostavimo da se potpuno hlade, tada postaje lijepo prhki. U međuvremenu otopimo vegansku bijelu čokoladu na pari. Sačekamo da se malo ohladi i u nju umakamo gornji dio kolača. Na drugi dio kolača stavljamo domaći pistačji krem. Ako vas zanima recept kako sam ga napravila, napišite mi u komentarima pa ću ga snimiti sljedeći put. Kada se čokolada stegne, spojimo oba kolača zajedno. Za kraj napravili smo prhke, blago pistačaste i kokosaste kolače sa aromom urmi i prirodnom slatkoćom, bez životinjskih proizvoda, a sa mnogo ukusa. Ako vam se dopao ovaj recept, ne zaboravite da lajkujete, pretplatite se i pogledajte ostale naše ukusne veganske recepte u playlisti. Vidimo se uskoro!